APSL CSM Kimi Kangpupon Lakaing Koropo Nilip MSC Constituency ka Parlo Pangtikro Polling Station along sa Kimi Kangpupon Karbiang Termas Council Bang Bukilig na kate Bogbon Benjok Nilip along Penta APSL CSM Materes Tisopan Karbiang Termas Council Bang Po along Serang Ikapang ni Dunlong Weg Japan APSL CSM Japotum Dodesang Sepin Pen Ametang Metang Akia Datensi Sam Kimi Kimpon Lo Lapen Mai Meeting Campaign Ayuanta Candidate Rest is open patin tipin pensi claim dam ponsip Sam Jokta Kimrang Ponlo Lapen Nilibalong Pena APSL Songja Forest is open si Karbiang Thomas Council MSC Serang Pangni Dunvek Pupusi Ningjepon Lapen Sam Kimita Pupon Labang Solong Penana Metang Asong opan Aningka Chiteka Wedet Penajok Congress Asok Boy Kangrai Mate Mang Pokep Suse Congress Pen APSL Song opan Aningka Chite Penajok Kacipogdon Lapen BJP pen bangkre po an APSL long Chipogdon Choke Lapen Biliti Solutik Karbiang Long Halo bang, kata kita. Alah, si jangan main dulu. Siang kita alomso ada alomso. Nyom. Pon pilih langsung IPSL CSM agak puji pudili pam Pornang pipot alang tumpat nili akiro pilo. Si jasemet kopia posil itu non tapuana ni sama posta. Abang so itu BPCLC polling board committee office kapupon ang kau kapag hello. Ili tu abang so office pensi non pinipen election avut jokjit tikan. Tadak pensi litum lakato kowe postal kepe bon pendang lo lapel bang so polling area kodrong ko ama kedo pendon ko ama kedo la bang so office pensi la polling committee itu camping dampo lapen daksi nang sangpo asi adun tu dili jasebe ke chuli gitu dung bang kapori bang sempon sing ti alang linon ini tulong avilo alang li kapor ipe na pot litum karbi la peningong suate ini litum idim dulu Samson Singh ti akimang karbi anglong arlo ang tan na chongwir ibe ichi akhay tu ladak Vote nang kijok dun, election nang kithodun, longday nang kinam, nang kachiray dun them nang kichikip. Lapen, boreng war saydak nang kiklem. Lapen Bihar kiklem anda. Alang itung dak Karbiang Long a district arloke. Paklem long jeja kongowi po, alang li halasulta. Akiman. Woi fisita alang li aning ke hang pen ke claim jipu unedal alang li hala sohut election thudun ta rem der pahai heder alang li council ong ke claim nang je kam anda ke claim long le bang ke alang li hala sohut election thudun ta rem der la pen hala hempre kalam state along assembly along kan ye dunjen ning hang piklus ta alang MLA election ki thudun ta ala sohut alang phat perem der lamat alang aning hang pen ke claim long le si ilitum Samson Singh ti abang awitelo la sinon alang Samson Singh ti aning hang pen ke claim kang tunga kam an ke claim kang long le tet pena posi pini ilitum karbi atumo bang ke kisung lapen kiduk inang ren bang lalo ilitum farman an nonang kitiet hala Samson Singh ti akimang ateng pen kichum chidet pen apo
lasinon senson singki akimang itung pichunji purote non akapreka political party pen claim uli lage itung APHL se party pen akaprek ki unelo ilitung theklong lo karbinglong autonomous council long lapana ningkan ki onglung kachari ke congress atumelo boy pisida labangso autonomous council long 6 schedule aron pen cari nang jipu claim po nang jipu hala congress kachari unu ahul sita claim ke delo lapen aning chi thea ve ajoksi dak ongdung congress lapen BJP tu APHL silong achpo ongdung nasino ladak pang tikro puling long ke congress a committee pe namasi APS a committee pe namasi APHL silong wang lam asong thaksi BJP tumta la committee long ke claim tu ange inut bahani cholo la katto ka bet tumta APHL silong si bang lam sida ka bang ke ning theklong lo BJP tu kerem par iprat ko apen congress tumta kerem ke lagi par iprat ko sida ka bang ke APHL si hai pamilya dim lo sida na APHL si long na ki jondu ana phanta me ning klong man suru par pik lo himan non ilitum na bangso karbino autonomous council non ki bangji tarik na ket itum hut ki jok journey ki jok inang ko bangke itum khai ngapen long ri aphan katto kobita kamathana yarni lo posi dak nilip arat chot kailo karbiang long arata non na bangso election ke hey alam do lapen long ri phan itum kamathana yalam do ko posi katto kobita national party BJP long ci unang po lapen hala congress along ci unang po ci usi itum lakat do kawita me APHL si long wangsi APHL si phan pahai si council long inang po APHL si atum council long kangni ke chengarni pensi hala bihar ben ke wanga bihari atum phan along le putta kang khat lapen alang tum 48 amendment kang khat lapen alang tum hala trade license ipar bihar ke claim akagos ana kang khat lapen hala alang itum aron re pendak election nang thur pendak lo katto gobita niritum alang itum phandak la puson pachitang lo de je phan niritum la bangso aron bang semar ko la sikado gobe congress nong kedu lapen BJP long kedu arat anda me APHL se long nang cherat dun eji phas nili hin ben suni gilo la sinon dak lili balong abang ke APHL si ki hai la bangke katto ko beta ninji thelo haipon po posili tum katto beta ninji polo aphima lada ke nili barat ke afrang man rakhe lapen longri phan kamatha lapen kaching hon lake pride pelang lapen avidolang no andarek akla la posi dak men si karbiang long akang pi to an phanda me nili pen ke hai kapang chengi phani dak si kapang anan ini la bangso APHL si amai long nang tu nang limit hang asong ben ka chi u pen la dak APHL si asong long ke bang nang le to mithang asong aphan kopian ninga che thega vesi APHL si asong aphan ninga che thei pen la dak ke bang so thak klar dak pan pachin sa Lo. Itu mitang congress aya song oleh tu pelana jadi kan dulu. Waktu kami di tum lapisan. Ya song ti me aphan itum chetheglong le dara poti le tum dun dum lo. Ta kuni non lapisan APHL si asong karbi mitang khai long le cherai kong phana ke me chetheglong la pen chetheglong tu poti la di labang so song le tu congress kan jiura labang so asong le tu ko bunra mitang khai phan ti song do nang ti tum ta congress asong men tu ni tum ti ni sing ini nang le tum congress asong ben ke bang dak APHL si asong long ke join dun bang kon lo so thak pen bang ke bang doji congress pen la pen APHL ke ala BJP pen bang ke ko ba kan doji non phoi bang phugilik bang ke APHL si phan si pahai dun vek pu oh ni tum lo dak tang ti kopias bang APHL si phan pahai vek pu sini tumbang ta cicak mon lo nang le men che thani ma Ulen Robin Hanse Sikari tiso ningkan ke tom keso kapangji seka chalangji apan karap ka chuan lakaing ko rapo nilip MEC constituency ka parlo borlangso na koi tiso arong amekar Sikari tiso ningkan ke tom keso kapangji
lapo sikari tiso achor malak rupiah bang non ke kamata kesung tek deglo lasi lapo nilip soarlo asong atum pen same ning ke mi pen lapo so na kesung along kerap pidun tha pusi choneri padi krimlo kesung tek tik ahud monit amekri keven dun thega bang poen lo arnam lapen moni tumang bong pen aher jume longje lapen lapo so na kesung along sikari tiso pan lapo son kahon dun thega bang pulapen ning ke me bang popan ke lang lila bang so perthe dotik reng tikan methang pen porkimo chibi longberji borangso na koi tiso rong amekar sikari tiso lapen alang chor malak rupiah bang chokhela block hospital an keso chewan lo lache lapo sikari tiso ningkan keton keso ke pangji ke lamso kalipinan lo lache achor apok malak rupi pen kachetan pon ke hospital ka lo pen ajok ke dam tangana ningkanang bong pen tanta pusi pachchak nangaret lo athe thoi mate chokhela nat nangsun pod dawai pa chotha pa chokru amat nona bangke borang so arong along pen tame thangnat ke me jia pan keso bang angthek avidat lo lapu hemalong kachora mimya sonan armu bi wo phak cheno chelongan longle phelangan ta cheo thailo lachinon ke chokla block hospital pen kemi onetet jia pung taxi keklang ji apan asang tar keklang ji anijom puda thanpon lachin nile balong kethe keding atum don ning ke mi pen nang chera pidun vek tha posi kera pachang pon Kikitang ningkan ho kikitang sar ko bitorong bi pastami tuning repar piglo nang hirap that kisung labang so bolang so sor kisung long nanita kangkon kangjin so pen chera bun tha posi ni tum sor lo song pastami tuning repar repar piglo la pena parta dakni lebalong non labang so akili kalong kithe kiding kachi pate dun ji tum pastami lang putin asar mate ek tum pastami tuning repar piglo labang so kiso gun elong na tum rap to dun pusi sar win rong hang pen chenglo anu tin akit he giding tum pastami ni tum kachuning repar piglo na sila bang so kiso long nang tum rap dun ji to dun ji pusi ni tum ta ning it he pen nang tum ma theng no mate media theng no labang so biar tanah pino na sinon kiso ba det abang thu achor do la lang lipan nang tum chini pon pon la pen pachithan Go under the door, love a son to the son of the not that the Nah, cuma hau kan datang ada kira mau ngelang nah. Nonang ko kasi medang ke nonang ni diblo. Ingit ke thod tum phan ka chuni ke chuni ni hang ne de.
constituency ke tamo farman vote kerega mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma naga chitongdon Socheng Hamren lapen Amreng constituency ke tamo farman Hamren rongbong rong patro klamalong BJP vote kerega mai PLong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa naga chitongdon Kewang jila bangso wosiga chekro ne final ke parni Karbi Anglong Termas Council along MEC Kiling Bang Pukang Wayalong Kyong Dung Awut Chepolong Pen BJP Party ke Cepai Jiapan Constituency ke Tom Socheng Hamren Lapen Amreng Palong Thoma Parman Hamren Hiti Ban Rongbong Rang Patu Klamalong si BJP vote kerega mai pi padopon lo Mailong Ali Sarpa Mana Peng Pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Trade Autonomous State MP Oren Singh Be Lakaing Koi Boithalangso LAC MLA Rupsing Teronang Chitongdon Lapen Pinan BJP Asong Long Klembang Puklemang Pietum Manpeng ke dotum nang Chitongdon Hamren Pen Birchonaloti ki Minus Karong rata semua pai bang ni apiong batong kasi non MSC election utame parti kasi lapan ko pelo ta parti batrek di la Ren rong supi West Karbiang district quarter no mat yang suntuk lo anang li pen pulo triple engine pen a jok ladak tunan kaching to na site tame claim lo sitame rata tu makari lo nang MP kimana mat pen sitame hem take fancy article 244 fancy kar ilasi la so puthak nang lehin pen copy puji non hem break la ke karbiara ra kar i karbiang long ra kar i lo break long letik ni tum sanksi lapen ni ta sanksi so parman neli parliamen long tame ngelo la ke non e thang ni kan ini dola break parman ke ni di ber long letik sanksi bola mela hello kasi kakacing turamo itu mangkelang ni hem break ta hang nang tat misen atwar nang ni luma misen ke charlie hem nang ni luma itu Karbiang long future pulte student atau future long si itu selam kete non kan ma papi napoan suksesi papi ade ma itu ma society Karbiang society long si intelek was abos tu hormu long si ang belang polo tadi itu ma mindset masih primitive mindset aku primitive mindset non pilih kecelar apaan sih kerja teknologi ada pan kecelar te cara pakai ini tu ma main long yang primitive mindset lu pun tadi ini tu pak hidung pergi tapi dak education sektor yang kami non tim Karbiang long program long anak kerja pun tapi Assam Sorkar Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister alang itu kami education hills area especially Assam hills area puluh teh West Karbiang long East Karbiang long lapen di Mahasau talong home ajila long bang education ahin itu masuk matelang kami pilih Karbiang anggong kan nama direct IAS telong ko bang complete lang so permansi ke datang ceklo jonokang itu di bulong kami IAS আজি আমাৰ ইয়াতে আমৰেন সোচেং আৰু আমৰেং সমষ্টি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ হৈছিলে তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থী উপস্থিত আছিলে MP হৰেণ সিং বে বিধায়ক ৰূপসিং তেৰং আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস বিজুজ হাজৰিকা আৰু তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল ৰাইজৰ যিমান মৰম মই নিশ্চিত যে তিনিওটা সমষ্টিতে বিজেপি দল বহুত ভোটত বিজয়ী হ'ব Sir, আমাৰ এই বৈঠাংশৰ ভাণ্ডাৰ যিটো ৰাস্তা খান্দুলি কিন্তু মানে এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে মানুহ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ গৈছে আমাৰ এই ৰাস্তাটো এটাতো হাইৱেৰ প্লেনিঙো আছে আৰু ৰাস্তাটো ভাল কৰি মই আজি মিটিঙত কৈছোঁ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত ভাল কৰি এই কামখিনি মই কৰিম Sir, গুৱাহাটীৰ পৰা আমি গাঁৱলৈ ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ কাৰ্বি আলঙত আজি এটা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন এসময়ত কাৰ্বি আলং বন্ধ ধৰ্ণা বোমা গুলি এইবিলাকে কাৰ্বি আলঙৰ ৰাজনীতিটো ডমিনেট কৰিছে এতিয়া কাৰ্বি আলঙৰ ৰাজনীতি স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এটা উন্নয়নৰ বাৰ্তাই এতিয়া কাজিৰঙাৰ আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ ৰাজনীতিৰ এটা ছিগনেচাৰ হৈ পৰিছে আৰু ৰাইজে অনুভৱ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে গোটেইবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইবাবে কাৰ্বি আলঙত বিজেপিয়ে এইবাৰ অভূতপূৰ্ব ফল দেখুৱাব যোৱাবাৰ য'ত যিবিলাক চিট আমি 200-300 ভোটত জিকিছিলোঁ এইবাৰ 2000-3000 ভোটত জিকিব আৰু কাৰ্বি আলঙত বিজেপিয়ে MP ইলেকশ্যন আৰু এছেম্বলি ইলেকশ্যনতকৈ ভাল ফল দেখুৱাব Sir, regarding triple engine that you have already mentioned, most of the people they demand Article 244A regarding this matter. This matter is already Karbi Alam Council has already submitted memorandum.
to Prime Minister when he visited. As you know that this autonomous state issue has to be considered by the central government. So I hope that with the passage of time, all these problems will be resolved amicably.